Duduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga Julio, lakay. Ti anya, bebang. Kinasaritam ka din, ti anak ta. No, di may papanit ti panagnaid na diti balay. Saan pa'y bakay? Ay nawaw, idi pa'y napalabas abulan nga ibagbagak day takin ka. Bisi nga raw ti anak ta. No kaya't mau awagam ta si kati mangibagakin ko na. Awan tilod ko. Ay kit agpalod ta ah. Sika nga ro ti mapan, masadutak amapan di ta store. Uy, siya kaon. Itamat laang Uy, isurat mo ti number mo. Kan mangtad ka iti kwarta tapno malpasan. Anyang iti mako namin timbaga ni nanang. Tasya, bakit? Kasla agdwa-dwa ak santos lakay. Apay mo? Kasanuno saan kamin agkaalaan iti inam. Diyak kayat ti makiap-apa. Saan mat siguro ang mapasamak dayta? Narigat mo't ti makikabkabalay laeng. Ang no anusan tayo ti makipagnaad ka na kwada. Makaurnong ta adagos, ta saan na masapon nga agbayan ta iti habang. Maipatakder ta ti balay nga arapaap ta, bakit? Ipadas talaeng Ngam no bilang man, tada ti dumteng aparikot, anusan tayo laeng ti agabang manen. Uwan, bakit? Ipadas tayo laeng. Anya tamo tayo ngay. Amang ano agkaalaan kayon to kaninanang. Agyaman aklaunay, ta imanugot kayo nga agnaad dito'y balay, santos, anak ko. Ipadas mi laeng, nanang. Ay nawaw, kasano nga ipadas yung laang? Ipadas mi no awan agbali na parikaw. Si kakit di mo anak ko, anya kumangay may. Narigat mo't no ipilit mi ti agnaad diti balay nyo. No saan mo't akomportable ti manugang nyo. Mayak mo laang no agnaad kayo dito'y balay. At least makatipid kayo. Wan gayam, dinalusakon ti silidyaw. Agyaman ako na nanang. Da kayo matan ti makaamaw. Agsubli ak pa iti kusina ta agluto ak iti kananyaw. Nasapa mo't arimor ni tatang lakay. Anda ka no napatag nga ramidon na iti bangkag. Bakit? Agasam man day ta. Kasta talaga ni tatang. Saan na matatao dito balay? Isa mayroam kan. Ninanang ngay. Nakaturog pa lang na jay. No dati aramidom. Ipabantay mo ti anak takin ko na. Okay. Wala. Agpakada akon. Tapno sa anak amala daw iti trabaho. Agan anat kamot lakay. Ura na kayo Mangan kalata no, mabisin ka. Bakit? Di ka agbabain ka ni nanang. Nakitak ti manugang mo iti paraangan nyo dinaminsan nga alda o maribebang. Nagbakasyon damot gayam. Saan daan nagbakasyon, Maripinang? Anya ngay maray. Agnaudan di tabalayaw. Naalam, Mari. Ay, naimbag man. Tay manugot ti manugang mo maray. Ay kat kapilitan, Mari. Saan mabalen nga ag-arti-arti day ta babae. Nang runa pa'y kat ti anak ko ti agtrap-trabaho. Uday kan maray. Amo, Mari. Masapul nga agdiskarte tayaw. May mayat no makipagnaadda di tay balay. Tapno mairanod kami matkinlakay ko iti suswildon ni Santos nga anak may. No kasta? Tila ang sweldo ni Santos ti makagapaw. No apay pinagnaudyo ida di tabalayo maray. Kantap no adda ti maibabaon, Mari. Anya? Nalaing ka magayam nga aglutaw si Kata siya. Naimas ti inlutom asida tayaw. Di mo maimbagbagaan na laing kagayam. Sakto lang mo't nanang. Si kantumanan ti agluto iti pangrabyan tayaw, wine.
Awan ti parikot di tananang. Iranak tagluto no makaturog ti apo ko yo. Namatimot adagos ti loko ay nawaw. Okay kayo lang ka dinanang? Napaulimak kayo mat. Ah? Wen, okay aklaeng. Nalagip ko titulagan mi kini Maripinang. Tulagan? Adda aramiden mi iji balay da ita. Sikan ti makaamo dito'y balay, wan. Mapanak labiit iti ayan ni kumarek. No sumangpat ni tatang yaw, ibagam nga ada na patag-alakad kaw. Sigurado asa pulan nak tumananday jay. Ay nawaw, itay pa'y aming mingmingam ti karpit ko, Maribebang. Magustuak man ti disenyo day ta akarpit, Maripinang. Ay, ginatang ko day ta iti online, Maray. Saan mamanungay ti kasta, Maray? Nalakalaang, kaya't mo ti gumatang. Wen ko mamaray, tapno adamat ti karpit ije balay may. Ay, mutoy ti cellphone mo. Ta, ag-download ta, Maray. Awan load ko, Maray. Ay, kat i-connecta iti wifi mi, tapno napigpig sa, Maray. Alaman nga rod, Maray. Iorderan na man. Kaya't kumat ti kasta akarpay. Suruan na tumulaangan no kasano ti agorder. Hello, ma'am. Ada kayo kadidita balayo, Ma'am Bebang? Ada ti parselyo? Awana ije balay, ma'am. Sa dino ti pang-deliveran mi iti parselyo, Ma'am. Ay, kwa. Ije balay latta. Ada ti manugang ko ijay. Okay, Ma'am. Ada imbati yu abayad ijay? Ada Ibagam tulangan ijay. Itix naktaw no na i-deliveran. At sino di imbawag, Maray? I-delivery rider, Maray. I-deliver dan ti karpit nga order kaw. Ay, mayat Maray. Nagpartakan. Ay, sa bagay, awan nga minon ti bagyaw. Saan na kasi di napalabas alawas, nabayag may deliver ti order ko. Nangidulinam iti parcel kaw si Kata siya. At di salas nanang. Okay, agyaman naklaunay. 2,750 amin di nanang. Okay. Tibayad yung ay nanang? Anusam nga urayan, wan. Awampay nga mintikas ko ita. Anya? Anusam nga urayan, taawan tikas ko ita, kunak. Sapay adda na kay plan 1 na, di akwarta nanang. Imbayad ko iti parcelyo, ta ipagarup ko no sukatan yung mutla adagos. Ay nawaw, di ka makaawat, Mike. Bayadak to nga road, anusam laang ti aguray. Saan ko nga itarayan day tanya? Sa maysa, amok akwarta mo laang ti anak ko day ta? Anya? Ay nawaw, nangalaam iti dayti akarpet, Bebang. Anya ti makunam iti baro akarpit tayo, Hulyo lakay. Mayat ka di mo laang. Wine, nangalaam dita aya. Ginatang ko iti online lakay. Nakitak nga men akasta ti karpit ni Maripinang. Kat nakorso na daak, iso anagurderak met. Umapalak, iso agim matangak met. Nangalaam nga iti pinagbayad mau. Secret. Ada ayabot kasta. Di mun salud-suden lakay. Saan met ang masapol ang maamwam. Basta adda Ay nawaw, agsasarunumot tan titiks amaw-awat ko. Sigurado ati parcel ko mananday to'y. Apay nga'y, nagigidandamot tan. Anya tabas basaan, Bebang. Ay, kwala kay. Seryoso kalaunay mat dita. Nagtiks ngamin ni Maripinang lakay. Ada kanu papanan mi inton madamdama. Sa dino man ay. Ijay amyanan kanaw. Si kangay, rumwar ka kaday. Wine, agrubwata kaun. Mapanak ijay bangkag. Isupa ti maimulak. Agidan tangaruden Mapanak met iti ayan ti kumaray. Urayang pa'y mo't ang makariing ti manugang mau kun ti apu ko taaba ka. Saanan lakay. Ang mga numaladawak di pay. Itiks kuntulat ta ni Tasya. Adapay matilod ko. Awan mutan ti pagistoryaan tamaray. At panunot ka, amaray. Dua nga orasan nga agsarsarita tamaray.
Kaya't kung ti maturog. Ay nawaw, no kaano mo nga imayak, ibagam akayat mo ti maturaw. Kastoy mo't nga oras ti panagtuturog kumaray. No kastoy gamin nga oras itikot, agawid kan. Diyak pa'y kayat ti agawid, maray. Ay nawaw, apay ngay. Basta, dituyak pa'y laang balayo, maray. Anya? Maturog kalatan no makaturturog ka, maray. Bantayan ka. Ah. Ay, di ka maawatan, maray. Una yan, maray. Kasla kayat mo mga agawid akon. Di ka madanagan, maray. Agawid aktaw, ngam inton madamdamapay, maray. Hay, makapabannog, mait. Naimbaglangan ta nagawid kayo, nanang. Apay ka, day. Nagadutin deliver da a parcel yu itayawan kayo. Parsil ko nga ruday ta na iwara. O nanang, kukwayo amin dayta. Binakapak pa'y laeng, tawan mo timbati o pagbayad ko. Nay, ada magayam ti may nag-deliver itay. Ngam sukatan nyo ko matimbayad ko ti parcel yu, nanang. Kakaiso na nga na kwartami timbayad ko. Ay nawaw, seryoso ka, Tasya? Talaga asingirin na? Gaputa ka sa pulan mi mo ti kwarta, nanang. Manumutin a parcel yu ti binakapak, nga maging gaita, awan pa'y mo ti nagsubli kanyak. Siyak ti ina ti asawa, ngam kastakit din ti tratong kanyak. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may sa amanugang, kunak manan, Tasya. Di ka agbalin nga imot iti katugangam. Ikanak mo ba ti kwarta, Tasya? Naibusan ti allowance ko. Tabarbarya lang ti nagbati lakay. Ay nawaw, apay aday ti lang, bakit? Adamot intod ko asag sa sangaribukan kay di nagsweldo kami. Imbayad ko iti order ni nanang lakay. Anya? Kasanumot ngamin. Tunggal ada sumangpot a parcel na katawan dito'y balay. Diyak amo ngam kasla gagaramot no daduma. Saan ka maawatan Kasano ko magagara? Taira na namot ti rumwar no kasta nga da may deliver a parcel na. Awan mo nga rod ibati na pagbayad. Namin ano mo to nakasta tinaramid na. Bayadak to kunana ngam awan mo't. Saan apang parcel da dya bakit? Inton sumaruno, di mo i-receive no da umay da i-deliver. Ibaga mga orayan da ni nanang. Apay ngamin nga order iti kumkumpurme. Ada nagsarding ang motor iti gate yaw. Sino da dya Tasya? Ti delivery rider man nanday tatatang. Delivery rider. Sigurado nga damanan order ni nanang. Kat kayat naman ng abak-apak kasi itinararamid ko idi. Na, apay asikat ipagbayadon na iti order na. Kinapudno na tatang, nabayagan na kastater aramidon ni nanang. No amuna nga da sumangput a parcel na, irana na mo ti rumwar. Iso ang mapilita na kamang bayad. Agul uli magkaklaeng, tadyak kayat nga agapa kami. Ngam kasla karkarwon naman. Ay nawaw, di mo i-receive na wanimbati na pagbayad mo. Naglalaingan mo na ito na bakit. Order nga order. Inturkwan, ipabayad na iti sa balay. Agbusbusinan ti delivery rider tatang. Kasaritak pa ita sa ludsudak. Siya kaunti makisarita ken kuana. Anya day jay, ma'am. Parcel ni Ma'am Bebang, sir. Ay nawaw, parcel na amin day ka. Wan, sir. Ay, nagloko na niya babae. Awanin ba tinapagbayad may? No, okay lang ka na kayo, ma'am. Mabalin ka na nga i-cancel milangan. Pasensya kayaon. Okay, sir. No, at naman ang parcel na, di yun umay i-deliver. Apay ngay, sir. Wala ata order nga order. Katawan mo't ibati na apagbayad may. Ada ka din na i-deliver nga order ko, Tasya. Saan mi nga rinisib nanang? Ay nawaw, itian niya ang makagapo adiyo in receive mat. Nagadumot ngamin ti parcel yu asumang sangpet nanang. Ay naapaw, kasapulak dayjay nga order ko. Apay adi mo binakapan. Apay nga iimot mo ti kwartaan nagrigatan ti anak ko.
Nanang, Apayakas ta ti panagsasaom iti manugang ta si kabebang. Di ka makibiyang, ta saan asika ti kasarsarita, Julio? Nungay ibagak, asak ti nang ipakansel iti parcel mau. Anya? Awan matimbatim apagbayad. Alangan mat at ti manugang mo man ang ti pagbayadam. Ay, una yan, Julio. Awan nga rudin saanan asumangpat dagitang order. No amom nga men nga da maideliver a parcel mo, di karumwar. Urayam ta sikat ti mang-receive. Wano, awan pagbayad mo. Isu nga iranam ti rumwar no adda umay ag-deliver, Pagrubot kami nanang, tatang. No kasta, agabang kayong manan. Wala na. Apay aya at ibagbaga ti asawam ti patpatyam si Kasantos. Diyak kaya't adumakkel pa iti isyo yo iti asawak nanang. Hay na apo aya. Apay, bebang, hanyat parikot mo. Makapaasar mo ti kasti ang mapaspasamak. No anya ti desisyon da nga gasawa, isaw ti matungpal. Saan mo ta mabalin alapdan tayo ida? Makaparurod day di a babae. Saan kumakasta ti panagsasauyo, ta nagbalin kayo mo't nga abusado, nanang? Anyat ko nam si Kasantos. Gapo ta pinagbigyan na kayo ti asawak, ken gapo ta agul ulimot lang ni Tasya. Nagbalin kayo mo't nga abusado. Agtip-tipid kami para ti balay nga ara pa apon may. Sa ita, pang online shopping nyo lang ti kwarta may. Kasta ti insuro day di a babae king ka. Agrobat kayo hidden santaos anak to. Si Kamat, bebang, agtalnakan, order kan tumat nga mil nga order. Sa ita, si Kapay tinaturay. Ay nawaw ka. Hay, maikaw aklaunay maripinang. Awanan, saan kami na mairanod kinlakay ko? anya nga rod ngay maray. Basol mo mutlaeng no apay apimanaw ti anak, manugang, ken apukom. Jak amun maray. Awan manan, Ay ke ipadas mo ida ngay aywan maray. inaramid kunday ta, ngam awan lata mo maray. Talaga adida kayat ti agsublay. Nukas ta nga raod, irespetom ti desisyon da. Di mo ipilit ti kayat mo. Si kantumot ngamin maray, abusado ka. Sakbay nga agorder ka. Siguradwem nga dapagbayad mo tapno awan rirey. No awan ti kwartam, agtepel ka maray. Di ka order nga order. Ay, nawaw! Awan matkat dakas na no kayat mo ti mairanod iti kwartaan nagrigatan ti anak mo. Ngam kitaam tadi ka kumamat agbalin nga abusado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Duduma apasamak itibiyat, mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat ar-aramidem, Mari Deborah. Invidium samat ti kapita. Un mare, i-reels ko man. Isupay no adda ti maurnong. Naimbag ka pa'y, Mare. Aksuswildo ka iti Facebook. Gadget lang ti kasapulan mare. Surwan nakman mat, Mare, no kasano dayta. Kaya't kumati agsweldo iti Facebook, Mare. Anya nga minan ti Facebook name mo mare.
Friends tamat iti Facebook. I-search mo, Mare. Taitag ka iti post ko, tapno makita dagiti followers ko. Tapno, i-follow na kamot, Alaman nga rod, dayta ti Facebook ko. 996 lang ti followers mo, Mare. Wen nga rod, Mare. Basit pa'y iso atulungan na ko, Mare. Kaya't kumati agswildo iti Facebook. Agkape ka, Ricky, lakay. Agyaman ako na bakit? Uwan gayam, nasalaw ko ni Mari Marta dita dala ni tay. Anyat inararamid yun diti balay. Apaya narabyan na dyan. Nagaramid kami iti content, lakay. Ay nawaw, content? Wan, surwak nga ag-reels. Takayat nakanumot tagsweldo iti Facebook. Ay una, mayat day bakit? Matulungam ti kumarem. Sigurado, ano makita dagiti followers mo ti vlog yo kat i-follow da mo ti kumarem. Kasta nga rod, lakay. Panawan ka pa, tagluto ak iti pangrabyanta. Si kamot ti makamungag kape. Ituloy tan tulangan ti panagsarita ta inton madamdama. Adda ako, Nanang. Ay nawaw, apay nga itakala ang anagawad si Kamarta. Ti kunam kanyak mapamula ang alaan ti tangdan mo iti kumarem. Nagpasuro ak ngamin iti kumarek, Nanang. Ay nawaw, anya tinsuro na ken ka. No kasano ti agbalin a content creator. Amumot ni Mari Dibora, Nanang. Ado ti followers na dayjay. Kan agsusweldo pa yan iti Facebook. No kasta, arapaap mo gayam tagbalin a content creator. Wo, Nanang. Uray asino mat Kaya't kumati sumikat, Nanang. Adda ken ka day ta anak ko. Tulungan nakman kit di. Ibagayo ka dagiti kumariyo ta i-follow dak iti Facebook. Anya kumangay ta amumi no may papan iti kakasta abanag. Buludak ti cellphone mo ta i-share ko ti post ko, Nanang. Tapno adu ti makakita. Isupay mat ti mainayon iti followers ko. Napanan ni Nanang, Tatang. Nakaturog pala ay. Nabandog ka no ang nagdalaws di tarubayan. Da kayon tungaro ti mangibagakin kwa na arimuarak. Sa dino ay at ti papanam. Iti ayan damari Dibora, Tatang. Apay, kunak manunal pasan ti panagdalos mau. Nalpasan, Tatang. Mapanak ijay ta agaramid kami iti content me. Anya, Iti saan nga agbayag, agbalin tumot asikat a content creator ti anak yo, Tatang. mala, mapan ka no mapan ka. Siguradwam lang nga iti ayan ti kumarem ti papanam. Adda akmanan, Mari Dibora. Umay ka lang, amare. Saan ka abi si Mare? Saanin, Mare? Kaltalpas ko lang nga nagluto kan nagdalos. Madamat inanak. Apay ka di? Tulungan nakman, Mare. Tapno manayunan ti followers kan views ko. No adda ti i-post mo a content mo. Itagmulatan kanyak. Tapno makita mo dagiti followers ko, Mare. Tapno i-follow da kamot Okay laang ken ka, Mare? Okay laang nga itagkakadagiti post ko? Un, Mare. Okay lang. Tulong kumutan kan ka, Ay na, Mare. Agyaman aklaunay ken ka, Sigurado ang manayunan ti followers ko no kastalaan. Adda ka di pa iti aramidam, Nanang. Pakanag lang dagiti baboy tayaw. Apay ka day? Siya kun, Nanang. Sikate anya. Siya kun timang pakan kadagiti baboy tayo. Ay nawaw. Itabampay. Awan ti papanam ay Saan ka abisay? Sa anak abisi, iso asya kun timang pakan. Angam i-video nak Nanang. Anya? Masapul nga i-video nak tapno adamat ti maipost ko. Amuyo ka di ananayunan ti followers ko, Nanang. Ala, no kasta ti kunam. Iso ate ramidak. Angam mabait lang, Nanang. I-charge ko labi iti cellphone ko. Na, ang mga numabayagan pa'y dayta mabisinan dagiti baboy. Makauray dagita ababoy, Nanang. Kaya't you ti cake, Tatang? Cake? Nagkapon ti cake. Asin ako ti nag-birthday. Awan ti nag-birthday, Tatang. Imado nga min ti followers ko. Iso akayat ko ti ag-celebrar. Aya, Uwan, Tatang. Na-monetize matlaangan ti account ko. Kaya't asawan day ta, agsweldo aktumat iti Facebook, kas iti day a Dibora. ay kat mayat anak kaw.
Isupay mo't Wan amangan kunak no maartapak pay ni Mari Dibora. Agpadpada kami ngaminan no followers lang ti saritaan. Anya, Da kayo matgayam ti lumabas na Flora. Siyak nga raw. Adala mapang kugatangan di ta store. Naimbag abigat mo, Deborah. Kastamot ka da kayo, nana. Ada ka din ni Marta di ta balayo, nana. Wan, busy mat. Busy nga aramid iti content na. Kastagayam, nana. Apay na sa ludsod mo na kang. Saan mo't nga minan ngam umay dito'y balay? May kawakit din Ay, ibagaktukan ko Nga may nakasarungkaran no saan abisi na kang. Okay, nana. Agyaman naklaunay. Sinaludsod na ka ni kumarim itay agsapa, Marta. Asino nanang? Asino kumapay ngay? Ni kumarim adibura Apay kano nanang? Anya ti imbaga day ta Adivora? Di ka kanumo nga minan mapaniti ayan na. Di na makita abisi Mapanmumot nga min sa rungkaran. Ano saan ka abisi, anak? Umapala ang siguro day ta kanyak nanang. Iso nga agaramid manen iti issue na. Ay nawaw. Anya kumangay ti apalan na ken ka. Umapal ata at ado ti followers ko ngam iso. Kat iso na ti imo na grills. Ay una yun ti kasta ka panunutam, anak. Saan man ang nasaya at ti kasta ngay bagbagam? Anya manen ti impa-deliver mo, Marta, anak. Ay nawaw, di yung maangot ayan nanang. Makanti impa-deliver ko nanang. Nangalaam mo ti kwartam. Siyempre, nagsweldo akmanan iti Facebook. Aya, Dakkel mati sweldo, iso nga ilibre kayo nanang. Kantap no saanan amasapol nga agluto kayo. ay, agyaman naklaunay no kasta anak ka. Uwin gayam, tulungan nakman nga ag-video nanang. I-video tapay ti in-order ko, sakbay akanan tayo. Tapno maipost ko iti Facebook. makadlawak man, Deborah bakit? Ay nawaw, anyamat day tamadlaw mo, Ricky, lakay. Saan matan nga umay ti kumarim di ti balay? Nabayag matan. Ay nawaw, apay karungay. Anda ka di ti diyo nagkinaawatan? Awan ammo ka nagapaan mi. Apay nga ro, dakil lahat aliniklikan na ka. Day tangarod mo ti jak ammo, lakay. Nang rugi idi madu ti followers na, kan agsusweldo iti Facebook, kastamot dun. Kaya't maasawan, di makkel ti ulo ti kumarim? Jak ammo alakay. Narigat agsasao, ngam kaslakastan No agsabat kamin tupay di tadalan, kat kasla angin kami iti tunggal maysa. Day ta tirigat na. Hangam sa nabalilatan bakit? Apayakas niya ti ipupos mo iti Facebook bakit? Saan mo't ang negatibo ti impos ko, lakay? May papanlaang mo't iti kunada a friendship. Kasla ka na heartbroken. Nasakit nga rod mo't tinakam ko iti mapaspasamak. Nang rugi, di nagbalin a content creator day ta Marta. Kaslasan mo't ten a kumari ti pangibilbilangan na kanyak. Limastog pa yun. Ay, di nakasiguron kasapulan iti biyag na bakit? Kunam idi atultulungam tapno umano ti followers na. Dahil ta siguron tayo kunada a seasonal friendship. Awan mo't amok abasol ko kankwana. Ure awan basol mo no iso ti madayaw. Anyang aro ti maaramidan tayo. Choice na mo't dahi ta. Kahit sapay la kumaa, tadinan to pagbabawyan. Apay kanumot akas ti ipupos day ta Adivora? Ay yaman ti pagpupunutan ti ulam si Kamarta. Talaga nga agburak ti darak iti day ta Adivora tatang. Basa am ti impos na iti Facebook. Yan, kita man ti pakarururodam. Day ta na basa am no anyamat ti makunam di ta tatang. Ay nawaw, day talaga yam. Awan mo ti mada iti post na. May papanlang mo iti panakigayam anak ka. Wan angam kaslasyak nga mitipat patamaan na. Wano, nasakit tinakam na tad ado ti followers ko ngam iso. Apay kumangay ngagsakit tinakam na.
Wen ata ado ti supporters ko ngam iso, kat iso pa'y ti imon una anag grills. Di ka man agsaw akas tanak kaw. Nalipatam samad. Ano sa nagapukan Deborah kat awan ka itayan mo ita. Imadulaang ti followers mo. Di makalmutan ti ulam. Ay nawaw. Apay mo't akas di ti mapan mo ipupos, ka, Tibura. Ne, nakaumay ka mo't, Mari Marta. Long time no see. Sa bali mo't ti bagbagam. Apay akas di ti ipupos mo iti Facebook ko na. Awan mo ti madi iti impost ko, Mare. Amok nasakit tinakam mo kan umapal ka kanyak, tado ti followers ko ngam iti sika, kan dakkel ti masuswildok iti Facebook. Saan apod no day Mare? Awan mo't makagapot tap napalan ka. Ay na mare, amok dagitan, agin-agin kalaang manendita. Na tap no ibagakken ka, saan ka nga apalan? Imadulang ti followers mo, kan agsuswildo ka lang iti Facebook, kastamot tentog ugalyam, di makalmatan ti ulom, ay nawaw. Anyat ko nam, ulitin man. Imadula ang ti followers mo, di makalmatan ti ulom ko na. No awanan ti ibagam, mabalin mo ti pumanaw. No agsasao ka dita, kunamlan asino ka. Anya di baga ti karuba kanyak, bakit? Ay nawaw, anya tindanon daken ka lakay. Nagbinbinog kayo ka ni Kumari Marta di paraangan tayo itay awanak. Dadya ka di? Wan, puno na ita. Anya? Kasano, kat kumkompormi to may naibagbaga. Kunak no kailiw nak, isungay may, ngam apamot gayam tibirbirukan na. Diya ko nakapagtapal, iso pinagsasawak mo tin Na yan, bakit? Intun sumaruno, di mon patulan. Sayang ti oras mo iti kakasta a klase ti tao. Deserve na laang lakay. Imadula ang ti followers na, kastamot tentog ugalyan na. Di makkel ti ulo day ta babae. No amukla nga kasta, diyak kuman tinulungan idi. Nanang, kasano da ito yun? Ay nawaw, apay ka day. Diyak matan malukatan ti Facebook ko. Kasanwa di mo malukatan? Permanently disabled ko na namat nanang. Ay nawaw, kasano nga ruden ngay day ta? Awanan sweldo no more nanang. Sayang dagiti followers ko. Mabagtitak lakit din o kastoylaan. Ay pangaasim anak, agpanunot ka nasayaat. Sayang dayjay nanang. Inrigrigatak tapno umado ti followers nga maidilit laang akasta. Kumusta ngayon ti Facebook account mo? Disabled ako na ni nanang mo, anak. Awan nga rudan tatang. Talagaan na dilitan. Di saan kan nga agsweldaw? Saanan Ay nawaw. Makapabagtit nga rod tatang. Sayang ti followers ko. Karmam siguro na ita. Dumakdakkel nga minti ulom ka. Jak amon tatang. Jak amon ti aramida. No agrugiak, sigurado ang mabayagan sakbay nga umado ti followers ko. Sapay kaguran ako ni Mari Dibura. Sigurado adin akong tulungan day chay. Anyapay nga ron ngay. Agsubli ka iti sigod at trabaho ma. Aglako ka man na iti bugo aong ken makipurdiya ka tapno adda pagbiyaga. Isumot lagayam adi mo ma-search ti Facebook ni Kumarem, bakit? Ay nawaw, apay ka no lakay. Indilit ka numat ni Facebook. Anya? Ti ko na nagiti kalugaran tayo. Kat amangan no na disable. Tra kumkumpurmi ka numat nga minan tinaipupos. Pananguyaw ka nupay ti daduma. Amangan no adu tinang i-report lakay. Saan tayo nga mo tipod no ama kagapo, bakit? Bugoong! Bugoong yun di tagagayam! Ha? Nalakalaan! Ay nawaw, ni Mari Marta mo diyag pukpukaw. Huwag nga ron. Aglaklakong matgayam manan iti bugoong. Awan siguro ti masweldo na. Iso ang nagsubli iti sigod at trabaho na. Panawan ka biit tagumatangak man iti lako na abugoong. May salang ti katangang, bakit? Adupay mo ti bugoong ta. Manungay tabugoong alako, Mare. Kas iti sigod, sa gasot laang mare. Ikanak man iti may sa abote.
Agyaman naklaunay amare, naksayan matlaangan tilako. Awan anyaman na, Mare. Nagsubli ka mo't iti sigod at trabahom. Kapilitan amare, awan mo't ngamin ng tiswilduak iti Facebook. Naidilit ni Meta ti Facebook ko, Mare. Hay, dayta tirigat na, Mare. Isu siguro ang napasamak dayta, tapno saan akarkaro a dumakkel ti ulom. Sikan tumot ngamin, Mare. Imadula ang ti followers mo, di makkel mo ti ulom. Anya ngay ita, ag back to zero ka manen, ngaglako iti buggoong. Ay, nawaw! Saan agaputa nagbaligi ka kat agbalin kan analastog. Agtalinaad ka kumalataan na pakumbaba. Kan adalat ako marespetom iti padam a tao. Iti kasta kat manayunan tupa iti bendisyon a maawat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Duduma apasamak iti biat, mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, anya ter aramidem si kaalan. Awan mo ti kunam nga si kasun ti garden mo. Unay kan, Emi. Imbagak mo't kan ka anapis ti dayjayan. Uray anya pa'y ti aramidag. Matay mo't lang dagita amula. Sayang lang ti bannog kan kemikal. Kat kasano nga roden? Kasano ang makabayad kay ti supplier mo? Sapay nagdakil ti utang mo. Maawatan na mo't siguro. Diyak mo't nagayatan ti napasamak. Sino mo't ti mayat ang mapis ti timula na? Kasano asaan ang mapeste? Kat sabali mo't ngamin ti pangrunam. Imbis nga aywanam, saan tatisadot mo mo tinangnang runa? Isu akanayon ang malugi ka, takas tamo ter aramidem. Ay nawaw, Utang mo lang ti dumakdakil ko nakmanen. di ka madaragan bakit? Saan ko nga'y pabayad kan ka ti utang ko? Adamat ka di amo ka pangalaak ah. Pangalaam ko ma, awan mo't urnong mo. Secret! Maamam to bakit? Agkapsutak mo't Linda anak. Isungarod nga aginana kayo, nanang. Kasano, no di akon mailasat daytoy. Ay na, bannog yu lang dayta. Ay, Da kayong tungot ngamin. Nagtangkan ti ulo yo. Binilin kayo adi kay agbannog. Nga manyat inaramig yo. Nagdalos kayo kit din iti may saldaw di ta paraangan. Ay. Kanya ngay, naarbisan kayo langarudan. Linda anak ko, ang mga nudandanin ti apit ko. Ay nawaw, aguyak kayo pa yan. Ay na, agsaga na kayo, tay pa-check up kayo, nanang. Saan anak ko? No oras ko, akat oras ko. Ay nawaw, trangkaso laang dayta, nanang. Da kayo kit di mat. Naimbag daw mo, alan, ading ko. Oh, anya ti umay mo ibaga, manang Linda. Sarungkaran yung tuman ni nanang ijibalay. Apay, ano ni nanang? Ay, masakit nga rod. Sa may sa, ang mga nudanda ni kanun ti apit na. Di yung impa-check up. Inpa-check up, May. At damat kit din resita ti doktor nga agas na. Nasaysaya at no sarungkaran yung latta. Tikabsat ta ija abroad ngay. Amo na, tinapasamak. Wen, inawagan na matan ni nanang. Aging ga video call dalaang ta saan kanumat a pinalubusan ti amo ng agawid. Sige. Sumarungkar kami to.
Anyat in may baga ni Manang? Sarungkaran ta kano ni nanang. Ay nawaw, nan ano ni Nanang? Masakit kano nga ron. Anya? Amangan kit din, udan danimod ti ipupusay na. Ay, unay kan alan. Apay kastapay lang mo tibagam ngay. Di ka madanagan na ya. Wala ta bakit matan ni nanang. Saan tayo matatengel ti biyag na? Iti kasta apa nagsasaom. Kasla saan ka concern kininanang mo? Anyat na pasama ka na kayo nanang. Anyat marikrik na yo aya. Kasla ak nga ron matayon. Nay, sana mabali na matay kayo. No isumot ti pagpatinggaan ti biyag ko. Awanan ti maramidan tayo. Kasano nga ti tawid mi. Sapay di naman insuro ti kukwak. Ulit man timbagam. Ah? Alan. At ikunak, agpaimbag kayo. Ado pa ti kanin nyo abagas. Kasla. Adda nangag ko at tawid. Awan mo timbagak akasta nanang. Talaga bumakit kayo. Di nyo mangag ti may bagbaga ka na kayo. Sabali mo ti mangmangag yaw. Nangiduli namin tibunan bakit? Anong tibon ng ayang? Ay kat adda pang usarak ah. Anya manan? Ay nako, di mo salud-sudan anya. Irwar mo kit di tibunang. Tanay, anya torasan. Addan samot manan kalukwan na pampanunutam. Sa nakalukon dahi anya, pagsayaatan ta bakit? Ulitek manan, pagsayaatan ta ti aramidag. Diyak amukan ka. Nagadulaki din nga amom. At layda, nalpasag, naaladak mo't lang ti daga para kanyak. Siyak tulangan ti mangibaga kaninanang. Nagbayag tumot ngamin nagdesisyon na di abakit. Kunak tumat. Si kadayta alan. Apay, anya tinaramid mo? O, Ryan manang Linda. Di mo ka di makita. Apay, asino tinangibagaken ka nga aladam ti talon? Apay ka di nasaan. Tawid ko dahi ta kaninanang. Anya? Si bibiyag pay lang ni nanang, ngam titawid mo, ti bagbagam? Una, ta anak-nak mo. Agpapada tayo lang nga da karbangan na kadagiti sanikwa ni nanang. Agasam manday ta, inaladam mo't aminan. Adda ti may sa atalo na nabati. Iso ti kukwayo iti nagabro da kapsat ta. Amin na ti gargardene kat kukwami. Di ba na ita profesional mo dagiti anak mo? Ni Alex, mayat mo ti biyag na ijabron. Alangan mo, makinagaw kayo pala. Ay nawaw, apay, adda ka diin baga ni nanang at tawidan tayo day ta adaga? Urayam mo't ati ibaga ni nanang. No sanak ngagbidot, saan adaga ni nanang day ta? Amok ah, ibagbagam lang na ita, tapos sikat ti makaala. Ay nawaw. Amom ka di tinaramid ni Alan manang. Wan ipag, nakitak dagiti inaladan na. Isukan no titawid na dayjay. Ay, agraraman na talaga. Si bibiyag pay laang ni nanang, tagikuan na matanday ta adaga. Dayta nga rod manang. Di na urayan mo tibaga ni nanang. Jak tupay amo no kukwan ni nanang dagita adaga. Awan ka di tinadakdakamat na manang. Kaslang malagip ko ana ibaga na idi adaga ti kapsat na ti daduma. Tila ang naipatakdaran ti balay ti kukwana. Jak sigurado. Jak amo no pudno. Amo ka din ni nanang tararamidan ni Alan manang. San pay? Jak pa inbagbaga ka ni nanang ta mga no isupay ti paka-stressan na. Sa bagay, mauray laengan nga gimbag ni nanang. Delikado nga agpay suno ma-stress. Karkaro kit di asaan nga gimbag. Kumusta tirik na yaw nanang? Si ti Apo, ininot mutan nga gimimbag da tao. Un gayam nanang. Imbaga ka din ni manang Linda ka na kayo, nga inaladak ti talon amulmula almikan bakit ko? Anya? Iti anya makagapo nga inaladam? Iso dahi jayon ti tawid ko, nanang. Anya? Ay sana mabalinti ka sa kapanunutam anak ko. Apay ko makit siyak lang matipobre kada kami ngagkakapsat. Samay sa, da kami lang kan bakit ko ti mga asikaso iti dadya adaga. Di mo ipilit ti kayat mo. Dahil tati ibagbagak ka na kayo.
Di yung langit diretso at di na kaya tapatawidan ka. Di takay man langan. Nasabat ko ni Alan di tadalan nanang. Anya manan ayatin may nainbaga kada kayo. Imbay na sinaludsod titawid na. Anya? Saan mo't nga rod amabalin nga ipatawid ko kada kayo day adag ah. Ta saan tayo mo't ako ko ah. No kasta nga rod, asino ti akin kukwa iti day adaga nanang. Ni Uncle Ruben ka de? Wan, caretaker tayo laang. Kunak tumat. Imbagayo ka di ni Alan ti pudno nanang. Inaladan namot ngaminan. Makaungot pa'y itay ah. Sa maysa, sigurado adi na patsyen ti ibagak. Panunutan naman ngem imutak. Agam di bali, no agawin na uncle mo. Ibagak akasarita na anti kabsat mo. Hello, Ruben, ading ko. Kumusta kayo dito Pilipinas, manang suling? Kaasi ti Apo, nasaya at kami latamat. Di ko na ni kaanakan Linda, kat masakit ka kano? Mayaten tiriknak, nagsublimanen ti pigsak. Ay, kat nasaya at mat nga ron no kasta, amanang. Narigat nagsakit ita apanawan. Hanggang saan mo tamalapdan? Gagangay siguro at bumakit mo't dataon. Awad gayam, kaano gagawid kayo ditoy? Ang bakasyon kami intun sumaruno abulan, manang. Alakawan agbakasyon kayo mo, tapno kikita tayo. Kailiw kay mutan. Isardang monday tangar aramidam. Di mo tagikwaan day ta adaga Alan. Amok kaya't mula nga suluan ti daga ni nanang. Ay nawaw, saan akasta ti kapanunuta kanya? Saan agamrod? Saan ko at tagikwaan ti saan ko akukwa? Apay, saan ka di naibaga ni nanang ken ka? At tinaisaadan laang ti balay ti dagana? Ti daduma, agraman ti talon, ket kukwa ni Uncle Ruben. Anya? Caretaker tayo laang. Dayta ti pudno, Alan. Dinakman ulbudan, manang? Ay na, ni nanang amis mo tinang ibaga. Amok na itang nga style mo, manang. Ay nawaw, makamu ka. Basta siyak, inbagak ti pudnuken ka. No di ka mamati, urayam ti panagawid ni Uncle Ruben, tada kayo ti agsarita. Talaga agamrod na yan, manang Linda. Ulito man timbagam si Kaalan. Asino ti gamrod? Ni manang Linda. Ay nawaw, kasano anay bagam agamrod ni manang mo? Wan ata ti kayat nakat solo na lang ti daga ni nanang. Agasam nga ta agulubod pa yon. Saan ka no adaga ni nanang ti taltalunan ta? Ti ko na ni manang kanyak idi, ket tinakay patakderan ti balay laeng ti daga ni nanang. Sigurado nga agululbod lang na di amanang Linda. Amok, kan mariknak nagtutulag na kita. Unay kan lakay. Apay ngamin at ti daga ti sabali at tao ti bambantayam. Imbes nga aggaget ka nga agmula wano makipurdiya. Saan mo ta mabalin ang masiro ak Amy? Daga daytan, day talangan tinamnamag a solusyon tapno makabayad ta iti utang. Ken bumaknang ta. Ay nawaw, si kamot gayam ti gamrod. Saan anasaya ti kasta? Idida mo, dagiti gamit ni nanang titinagikwam. Ita, tagikwam manen ti daga. Nalabos ti kasta kinagamrod Alan. Inayaban na kanomag, Uncle Ruben. Agtugaw ka, tag sarita ta, kanakan. May papanitan niya, Uncle. May papan iti daga, anapan mo inalaladan. Ha? Pudno timbaga ti kamsat mo ken ka. No kasta, pudno asa nakuha ni nanang na daga? Well, siyak tiyakin ko kay ti daga. Ginatang ko iti baro akpay. Iti nag-migrate kami iti abroad, ni nanang mo tinangitalkak. Anya? Kukwak amin sa inaladam. Tilang daga, ada kay patakdaran ti balayo, tinten ko kaninanang mo. No kasta, pudno gayam ti bagbagada.
Saan ako kaninanang na ka? Iso ano mabalin? Kat di mo kumatagikuan. Oh, ato iti titulo. Kita no asino tinakainaganan na itaadaga. Anya nga'y tinagsaritaan niyo kina Uncle Ruben itay. Napainanak nga rot bakit? Apay mo't. Dagamot gayam ni Uncle na dyan. Kas taunay tibain ko kenkwana. Idimpakita na ti titulo ti daga na kanyak. Dayta kinagamrod mong tumot ngamin ti ipakpakat mo. Sigurado anang ngagnyante. Kan nagiti kakasinsin mi ti imbaga ni Uncle itay. Tinapatag kat saan da ka nga inuyaw. Saan hangam nakababain nga ron. Kasla marunawak itibain ko itay bakit? Husto ngamin lakay. Saan ko maatawid daday ti panunot mo? Kat inton sumaruno, urayem ti baga ni nanang. Di ka agbalin agamrod, tani kababain. Ti daga apagin interesam, kat dagagayam ti man ni uncle mo. Ngunay nanang, apay mo't adiyo imbagbaga kanyak akirtiker tay lagayam. Kasano ko mga ibagak, kat di mo matdenggen ti ibagak. No daduma, ibagampayan nga gululbod kami ken ka. Kasta na tibain ko kanyang Uncle Ruben kabayatan ti panagsarita mi. Si kantumot ngamin anak ko, inununa anak mo't ngamin. Jak amon no kasano asangwak ni Uncle ita. Awanan ti rupak amay sangok ken kuana. Ita, mamatikan kanyak, ading ko. Nagtangkan tumot ngamin ti ulong. Makitam day ta? Nakababain paikit din iti pamilya ni Uncle, ta nakita da ti inalaladam. Nakababain na una yan ti kasti ang mapaspasamak. Inton sumarono, dumngeg ka no adda ti maibagaken ka, tapno saan ang nakababain ading ko. Di ka kadiagdanag, tano adda man ipatawid ni nanang, paggugudwaan tayo nga agkakabsat. Saan kami mat nga imot akabsat mo? Kada tayo nga agkakabsat, si kalaang mati imot kan gamrawd. Ah, ni manang mag... Katpud no mat. Apay, ilibak mo? Ay, nawaw. Anya ter aramidan nyo dito yung balay, Uncle Ruben. Sakbay ngagsubli kami inya abroad. At nala ko makayat ko ngay bagaken ka, Alan. Anya ti bagayo, Uncle? Yan tangay bakit matan ni manang saling. Di nan maasikaso ti daga. Sikapay lang ti pangitalkak. Sikapay lang ti agbalin na caretaker ko. Mulaan nyo latan o kaya tiyo. Di kay madanagan ta sa anak nga agsingir iti abaan. Ha? Agyaman na klaunay, Uncle. Adalang ti may sa adawatag kan ka kaanakan. Anya rita, Uncle? Mula lang ti daga, ha? Di mo tagikuan. Wan, Uncle. Di kay matanagan. Saan ko nga agawan ti dagayo? Nagkamaliak lang, ini. Ang nagbalbaliw ako, Uncle. Apa yun, Alan? Apa ya di ka makiisam dita? Awanan bakit? Ang singsingiran ti supplier tayo di. Anya timbaganakan ka? Agbayad tayo kano, takasapulan damot ti kwarta. Sapay dakkel ti utang takadakwada bakag. Ay kat, ipadas mo ti makisarita No okay laeng kadakwada, inutom abayadan. Kasano nga road, katawan mo ti dagaanam na mag-atawidag. Ti ko na ni Uncle Ruben itay, kat mabalin mo amulaan ti dagana. O di agagat ka, agmula-mula ka Dagitay mula, asaan ngagkasapulan ti dakkel a kapital, tapno saan ka magastuan. Nang runa, katawan mo ti supplier mo. Kasano, no umay da dito barangay tayo. Di pa yung nakababainak. Isunga road, makisarita ka anasaya at kadakwada. Amok ni Sir Henry, nalakadadya kasarsarita lakay. Ibagam nga installment ti panagbayad mo. Kat intun sumaruno, aggagat ka ngamin. Saan ati sani ko ti sabali a tao tinamnamaem nga ibayad iti utang mo? Ay, nawaw! Addaman wenno awan titawid mo, rumbang nalaeng nga agagat ka. Agtrabaho ka, tapno makaurnong ka para iti masakbayam. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.